Na osnovu odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i njegove administracije povećana je carina prema Srbiji na 35%. To se neće preterano odraziti na kompanije iz Pirota jer nisu veliki izvoznici u Sjedinjene Američke Države. U svakom slučaju 35% carine to je visoka carina koja je uvedena Srbiji, ona će za neki dan da stupi na snagu, pregovori su završeni 1. augusta. Ako se nešto ne promeni, a daj Bože da se desi, onda će to imati najveći uticaj na izvoznike prema Americi. Tu će biti pogođeni uražari i njihovi dobavljači, kao što su oni valjanica bakra, Sevojno i još neki od njihovih dobavljača, ali u svakom slučaju imaće uticaj na više od 1000-2000 uposlenih. Znači, ne preterani uticaj na celu Srbiju, zato što i nemamo mnogo izvoza. Što se tiče Pirota, mislim da je to minimalno. Mi nemamo, od naših najvećih kompanija nemaju neki dominantan izvoz tamo. Od 1. oktobra na snagu stupa odluka o povećanju minimalne cene rada u Srbiji. Od 1. oktobra Socijalno-ekonomski savez Srbije je usvojio povećanje od 9,4% minimalne cene rada od 450 evra na 500 evra. Najavili su da će iduće godine da pregovori počnu negde tamo pred kraj ove godine, da se očekuje 10-12% povećanja za iduću godinu i na neki način Socijalno-ekonomski savjet je tripartitno telo. Očito da su se i poslodavci složili s tim, Unija poslodavaca, za to povećanje i pretpostavlja se da na neki način privreda može da to izdrži. Okružna privredna komora Pirot konstantno prati statističke podatke o zaradama zaposlenih u našem kraju. Do 2018. godine prosječna plata u Pirotu bila je veća od republičkog proseka, mnogo veća nego u Nišu, ali su se stvari tokom 2019. i 2020. godine promenile. I dalje se nastavlja trend smanjenja plata u odnosu na, hajde kažem, Niš i Beograd, tako da 45% smo niži od Beograda, a nekih 15% od Niša, od republičkog 17-18%, tako da nekada smo bili zaista mnogo jači, čini se na osnovu toga, ali došlo je do različitih stvari i to je razumljivo, došlo je do rata u Ukrajini, bio je COVID kriza, sve je to uticalo na rad naših kompanija, ali eto, pratimo i izveštavamo kako stoje stvari sa platama u Pirotu. Regionalna privredna komora Pirot nastavlja da organizuje predavanja i stručne seminare na različite teme. U saradnji sa društvom Stara planina sutra od 13 sati i 30 minuta domaćini su okruglog stola na temu klimatskih promena i globalnog zagrevanja.